रिकू माशगिरी देश ब्लैक आगे क्लाइ दादा को देख ले मासी शुरू करें ऐसा ही कुछ चलो हाय लोगोराव दिनै फिर से निसने वीडियो लाव दादा फाइपिन बुका आं दिनैनि वीडियो selama फिर रिहा डिजाइन खालायाबा रिहा रिकू सुमा रिगु सेट जाबा मसान जराव शादी हा जिसिं बा हा ब्राबे प्रोग्राम थांबा हा बोले गाया बारी वो सेट ओके गाइमा सो गाइस आज मैं फिर से आप लोग के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा है आज का वीडियो होगा फिर कपड़ा में डिजाइन करने वाला वीडियो है सो पिछले वाला वीडियो में आप लोग देखा होगा उससे जैसा से मैं डिजाइन करके दिखाऊंगा चलो गराव आन वीडियो के नाय पालां आं दिनै दिमा जों वीडियो selama pada am ibu supalang ya ba rike bunis ni pnu palang nang jam se subak la pnu pna ya video lama se udah ni gizer subak pnu palang nang pada an video ke last se nai lai last sublai ba beli mazam lu ke nisni nang so शुरू करें ये बैग लेके आया मैंने इसमें अंदर में क्या है ये बिशिंग बैग बिशना जिदाऊ के दो नंग Selalu gerawa dini first ang video nisni la pindika erari bising hari dong ibu rike ang dini design klaim bawa riza ka ibu ibu hang dini ke era hari tes pin ma slam pin ma buke nisni sudah ada penuri pinang ma so ang video ke naik falang dini ni risya la beli mazang do ke nisni pinang so station दिखाऊंगा मैं लोग राव इस बामा वो बदे रिश्वारिंग का मिया जरा बदे बिसे ले रिश्वारिंग का बामा so ang kanga mulai na sling ba training sling ka de oba sugram ka suban yo nam lai ham do ni mulai ni punglam lai ham do de mulai order play phalang ba ni ole ding subalang do mulai order play ka mulai ni order suman na play dus ka ne slam da de oba di bini ke gori ke sudah ni snik nupin ma ade masih grau nisi ane ibu video ke nudada nisbo ele ni green lang sin lang si design klai dada sudada suri mas kadi ana order klai la video bakla comments klai la ang ni krim ni bunda sin lang si suri dada ni oden design ni sin bo na design klai mala ni sini basawan ni sina desidu oli ang suri dada ni so करेंगे अभी A few moments later. Hello gurau ang suruh klai ma kaba eram song start klai jen ma kaba hep no palang nang jam si kaba kri ang nisne puntar nang ya sok sak klai dalang kaba hep no palang nang de rikulai ni klai de ram hep no palang ma de he ang already ebo kun brand ke bo slam thada dengka kun gele klai la pas ni klai da nang go ele layer mas klai da anis ni punang ge ego kun ke ang lislam ka ge le fish mas klai dada go dekla he mas 1 2 3 4 5 6 era 6 ta slam dada dengka or 6 ta jangka ko mas ke ri masiri ko ge he portal lain nang portal lain nang na ba le fish masam nisba idea mai nan ang video ke nai display an video ke nai nan nisba idea mai man pai ang nisni ba fnu ang kai ke bo ang video slam le fast le klai jan ba sapun ready jaka de he ibu jaka bazar mai ba he se pun kari swar ni so first era sujan ma ne fnu falam nan niski first ang ge simila ka era simiha kon era simma sinka de he kon la geli Jadi ada ibuke jangan sepalang mah. First, give me idea given so ang lain saya dari sudu. Pas sini ada ising daba riha tingin saya mana dulu. Punya na thai kama. Setiap kali ada kama. Mehna rawi bu kama ni. Ini sebab pot kali ada pelaya. So ang lain kali ada. A few moments later. Nggak masih dia belai kah? Ya. Le kapa lang mga palang na ang gizar. Dams kapa nuta sa video lang na diba? Hours later. Gurau ang na video dams si palang mga grep nupi ha ge belai kah. Ijani masih nas kali video lang na diba ni ang
jam sih sebagai penupi ha, udah cek jalan di penuh pelanggan dan di naik dalam idea main ini ada dua ini, ada cuma sekade, misi kenapa nang jodoh sekade ibu subara ide, zagin giza sering bawa, agar misi bo cuma surima sekade, dari lah berdua video kini lah, only 250 per fish. So if you want to stay like that, then you can contact me. You can comment down my video. Then I reply to messages. If anybody want to langsung start play ma doa. Ada start play apa kalau di sini? Naik palang video kayak udah last tapi ini langsung kena. Video sudah. Nispo idea main mana video. A few moments later. Lúc rồi jadi firang jangan pindah dah ini belai kah dua firang ini fafang. Ini sebaik bawa time nang bidi pot belai dalam belai ya. Selilang aduh time nang bidi. Kre belai dalam semua nang ada orang bawa kun nanti ya orang bawa ni kun giting kun starter lang aduh kok. Belai lang aduh. Tahu masih play ini jamri bade. Hours later. Sui jadi masih play kan. Selalu kalau nisan video kini naik jalan nanti baru. Video sharing mau na ya na o mias punya na video sharing mau na ya comment section ada kena isin bawa kayak gitu. Actually ang sekarang ini Rishwa brand Tyler brand sling bawa suka bansan sudah lang lah udah mulai nih order pada dah. Balam lai bukri bis masa nih kan, balam ada di hal ini. A few moments later. Selalu gram ang Rishwa complete jahage, complete daily jah, jadi Ramadan yang comment section ada penuh. और भी ang ini dua order saya telah masih daily sudah selama ini skip penuh telah ada ang video kini udah ada, si am jauh kas kade subscribe, like, share, comment, komen dah lah. Setelah ini video yang jam ni nam. Next video और निश्चित लाभ फिल्म so सबको भी thank you मेरा वीडियो देखने के लिए so stay safe, stay happy, stay healthy, take care everyone, bye bye.